Babi mereka tak lagi ayam hetlen anusnya no. Nanti kanal YouTube GKI uap neto. Nuan no I ay may tinako suluan wasiat. Babi mereka nuan no I inanakan usip neno anfani on amaf. Efesus nakatin ela bo esamha talante ela Bonua mese ay malaki kiustake ela bo samha ma bo samnim estanete aulitu andi ama impuman funako in ale uf abitanotunan abit papinan sin ansimo sin kanan bagi menekat solalus nakaf mese nakopah panits antui nakon I au umlil natuin au jalil solalus mesa umlil anis natuin au fani on amaf niu au ana solalus inaleun okete nafena anfan mes amaf mese in kanaleun nitfa in ala nafena anu pisa mese anu kuasat leneki maten mesa anu pisa bian anu kuasat leneki halang makonis au lumi henati leka au mat au ana kana menau kau on solalus lean kena mate tuaf dian mes inam nau kau on amaf le fai manas hai mo emit mo en wisneno inkanan andi hai onen totis ama mese nokin ana soma anui futus lena hel anfin mafefa ne Paulus leka an onen intek wisneno on amaf alekanan sa yang dipahpinan lei anfani on amaf ini manobin ines na jali pahpinan nenotunan nok inesan oke onanem sa mulit toslani anfani on tomobeti wisneno henna manabeno ama wisneno inek lumit babi nu menekat alaki natuin lasinane mafefa ne Paulus an onen maantuti babat naku isteno henati klis le anfani usif Yesus in aon an muni nok omina mahalanekaf an dipaktinan I atuni mabife apal sait so maksin an mapaluli es nok es masin amsa an panatsin mafutus nok isteno lean fani amaf niusin kan mui fakanaf mese e kuasat mese lehen solen partisin nok usif Yesus funs manak nino antum takusin amin nekam niken bagi mereka alaki yang like subscribe ambatin nuani new di audiensi dan natuin lasikino niki alekot new di oke. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.